Mai rāno I te tau 2010 e 5 piriona tāra te tupuranga ake o te ohanga Māori o Tāmaki. Ara e 23 piriona tāra tōna uara inaia nei. Nā te uepu tohu Māori tētahi pūrongo I kōkiri kia mōhio ai rātau ki ngā kōrero mo te whanaketanga ake o te ohanga Māori ki roto o Tāmaki. Hioi aha ko te pai o te ohanga Māori hei tū a papa angitu mo ngā wawata o te ao Māori he ai ki te pūrongo kei reira tonu ngā raru hei whakatau mā tātou. Pērā I te kore mahi, ngā take whare me ngā take mātauranga. Aneira, a Manawa Wright. Koina ngā piki me ngā heke ko whakarewahia ki roto I te ripoata te pūtahi rangahau whaihua o Aotearoa mō te ohanga Māori ki Tāmaki Makaurau. The report is a snapshot to enable the Independent Māori Statutory Board to focus on its strategic objectives, and one of those priority strategic objectives is the economy of Māori in Tāmaki Makaurau. He oi anōra he nui ngā whakatauri te rereke o roto. Ki tētahi taha he neke atu I te haurua o ngā rawa o ngā pakihi Māori iwi hoki kei Tāmaki, ara he 23 piriona tāra. I think with that growth will also come the opportunity for leadership roles where our people can be more acceptable into local government, central government decision making. Engari kei tērā atu taha, he tekau ōrau o Tāmaki e kiana he Māori rātau. Engari he 5 ōrau noiho te rahi o tō rātau tautoko I ngā utunga tāke o te takiwā. The negatives are where the work program should be, and clearly the fundamental points that we gain from that is our youth, is the ability to capitalise on our entrepreneurship and the ability to engage with private sector. Tuia kia mārama ai te kitea, he kotahi hau toru o ngai Māori ki Tāmaki he rangatahi tonu, kei raro a ngai Māori mō ngā whiwhinga mātauranga, tūranga mahi wā ki hoki. The report identifies that if we can get 12,000 people into employment, that will raise the Māori economy by $1 billion per annum. I mean, that's significant. Tuia ko te tautoko I ngā whānau ki te kuti I ngā here e whakawhirina ki atu ai rātau ki ngā pūtea kāwanatanga hei pau oranga te matua. Nā te kāwanatanga tonu te ki ka kotahi miliona tāra neke atu te utu ki te tautoko I tērā hunga, wai hoki he mano hoki rātau. In the past, it's been hoping that someone is willing to do something for us. Now, there's a statutory requirement by local councils, central government, and other authorities that they must give effect to the legislation. So really, that is the key here. He tautapa nui mo ngai Māori ki Tāmaki, engari he tuā papa tupu hei anga whakamua. Manawa Wright, Te Karere.